U tibetanskoj neuroznanosti se definira kao nematerijalni oblik energije koji ima dvije kvalitete, kvalitete jasnoće i spoznaje. Jasnoća znači da može jasno razlikovati između dva fenomena, recimo između čaše i stola, a spoznaja znači da ima kapacitet duboko uđe i analizira određeni fenomen ili objekt promatranja. U ovisnosti o umu imamo iskustva i ta iskustva, kako dolazi do tih iskustava, opisano je kroz mentalne faktore, odnosno 51 mentalni faktor koji je baza načina na koji mi doživljavamo realnost i iskustva. I detaljan video o umu i mentalnim faktorima, što je jedan vrlo opsežan i važan dio tibetanske znanosti uma i drevne indijske mudrosti o umu, sam opisao jednim videom, čiji link ću staviti sada nakon ove poruke. Ako vas zanima, možete istražiti i pogledati gdje je opisano svih tih 51 mentalni faktor koji utječe na doživljaje svijeta oko nas. Na koji način dolazi do stvaranja iskustva. Znači, jako detaljno objašnjen um. Među tih 51 mentalnim faktorom je i mentalni faktor emocija. Među uvijek prisutnim mentalnim faktorima. Mentalni faktor emocija podijeljen je na 3 dijela, može biti pozitivan, negativne i neutralne emocije. I negativna stanja uma ili negativne emocije su one emocije i stanja koja jednom kada nastanu čine nas nesretnima, jer prethodno smireni postaje uznemiren i napet. Disanje postaje ubrzano, napeto, znoji se osoba, nesanica, hrana nema dobar okus, nakon toga slijede i ružne riječi, nakon toga i ružne negativne akcije tijela. I uz takvu osobu koja iskušava negativne emocije niko se ne osjeća smireno, staloženo, svi se osjećaju loše, a najviše i sama ta osoba. Dakle, vrlo važna funkcija negativnih emocija je razumjeti da primjerice ljutnja, koja je jedna od negativnih emocija, jedna od najdestruktivnijih, jednom kad nastane u umu, ona nema niti jednu drugu funkciju nego da povrijeđuje, muči onoga koji iskušava i ljude oko njega. Nasuprot tome, pozitivna stanja uma su ona stanja uma koje su uzrok unutarnjeg mira, boljeg zdravlja, boljeg imuniteta jačeg, boljeg odnosa s drugim ljudima. Pozitivne emocije zbližavaju ljude. Među pozitivnim emocijama najmoćnija pozitivna emocija je ljubav, suosjećanje. Ako bi usporedili te emocije sa rasvjetnim tijelima, pozitivne emocije postoje različite. Ljubav i suosjećanje su poput sunca. Hrana je za takvu osobu bolja. Niko uz tu osobu nije prestrašen, nije ponižen. Svi se osjećaju bolje uz takvu osobu. To je moć pozitivnih emocija. I na predavanju 2017. godine ili 16. mislim da je 17. u hramu njegove svetosti Dalaj Lame, on je rekao negativne emocije, destruktivne emocije nisu temeljene na realnosti, a pozitivne emocije jesu. I to je pokrenulo cijeli jedan istraživački projekt u koji sam krenuo, koji je rezultirao i knjigom Veličanstveno, ali i jednim studijem dugotrajnim kako bi razumio duboko tu misao i zato sada esenciju tog promišljanja želim podijeliti s vama u idućoj poruci.